Kodeyo abekumye ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga mwebale milimo mwebale okuyiya mwebale okutwenda mwebale okubanga musubscribinga YouTube n'okusobola okubanga banange mu likinga ate masobola okubanga mu sharinga nona ko olwaleero munange enakwedo omwezi nedo edikwisi mukubanga ebyefa ntitwogera nakoda mwezi lwansonga ndala nti olwaleero eri alibo na leero video walibo alibo n'olwaido wabula ensonga gye tuli konti yakuba nti wekomera bwako channel yonka nongera okuba nkutegeeze wena ali kwenda okujebweru bitira mu company ya Legit yaganibwa jinja ku kizibe bakira Hussein Building etwala abantu okuva mu Uganda okujebweru atenge esasula bulungi era ngekuwa security tetwala bakadama ba mu biyumba wabula wena ali eyo nga wetesese okujja okukola tambula ni company ya Legit jamu inbox yange ngoli kwenda okujja jamu inbox yange onkobere nkuwe namba osobola okubanga obakubira ko aba Legit ate mabendo okusula obulungi obanga otuseko ebugembe idaku ku kifo bacheta zone guest house kyaganibwa bugembe osobola okubanga osula mukafaako wobotuse bugembe nobuza oti nikwenda ku zone guest house ngotuse nga ku fly over fly over salamu njira wagati awo ojja kubanga obuuza bakutwala mu kafo kebeta zone guest house kalungi no obufo bulungi buli kimu kirungi yoboso okubanga obitira olwairo nsobola okubanga nsinkana ku basada legendary abalwire mu kintu nga bano weboogera tikuba kulimba tukuba kuwakanya ababwino mazima gwe nsobola okubanga nkuleetera channel ya Dr. Hussein Media sanga baba okubona ku muganda baba zena nsanga ero kwagana oboli baba wange otaba nisanga ero kwagana anti omunoti kasenge lamasa kubawuliriza bali kwanga bakubona mwena abekumira ku mukutu gwa Dr. Hussein ninze James Musobya omwembi wa Kadongo kamu kumpi dada wabembi wane Busoga zina anchara ku studio dino ngana byendi okutangazamu byendi dyempulira ndose na kudikainagira isatu obulumi wabuli nako anti be ekigwa mu bana wegomba no situkanga toyambaire ojotasi so bwena baire kwa ka TikTok abakasimu kange bweniga munti naba nibye nabwoine nakoba kai chechigwire mu Busoga chechigwire mu Busoga chechigwire mbatabane bange ngatalina kutyama nasitukiramu nokukyala wano bene byentangazaako yesebo nekindese wano ensonga dene tutukireko yesebo munange abaana mu ndongo y'Ebusoga yesebo tibali kusooka kwawula alwire mu ndongo tibali kusooka kwawula muntu legendary ngaimwe yesebo mwena bali batwalira mu kiti kitya kirala yesebo waliwo olutalo lw'amaani na mulenzi bamwe tata soja no mtane wange Uncle Hoyi ni Uncle Hoyi yesebo lwengira munyiyazo nabiwulire lwaingira munono we mafubira Brazaluni ni Flower Galo Buterevu Prince wayo bona bali omwo nabaire kunga buli kimu ndicho tabuliro na kuba ntika nkweto solo kuba ngo ntangaza ngaiwe yesebo kubaana bano we banga batanwire bati nani asolo kufira mu miguwa ngaiwe alengerera ewala solo kuba ngo tangaza ku bantu yaliwo tagano amazima gakawa aye kyendi dinti gamalaga avayo ata amazima piso ogitya niwo okolotya gavayo bali nze ku nsonga eyo kubatabani bange kiri bakayanya nze mbaire nsaba okumala we mpaka dona benta kadona tubate mu kisaawe buli omu alage ku kyali nawo n'ababoni n'abawuliriza baawule empanga ku nsene baawule embulubusi ku mwani ate nga bateyo tugenda live kati wo mukubona embulubusi neerwaye ku baana abo ababoni n'abajja okwawula teno mbulubusi owakagaali nowa piki oba ow'emmotoka now'epiki aye wena bakutairemu kuba edukiro bana abaana bona bali kulwanira ekyalo na mulesawo esebo mukulu ate niwe omukube na mulesa ate tiri omu wabula ndi dada waibwe ndi kikolo na dale na mulesa awalala ni mukwemba mtya General Megadi baja n'okwemba nenda tutemere mboli mukapanga nganze kuna mulesa ndi naida kuchenda kyerere
era buti ndi mutaka tiri mupangisa wabula ndi mutaka eyazimba amaka gaterera ata amalungi tikwogera bubyaye gene agategerekeka ndi mutuze kati ebyo nabyo naze nabiwulire nakanti kalibona bano mwana mulenzi ontafu soja omaze ibanga chingo omuwulira kuna mulesawo muwulire nga yakatandikirizawo okwembanga mbonabonanga kwa mubala bichi nga niye nankati muzeyi ze nandi mwembi bichi nga ida joli nga kwa mwembi yakoba ndi mwembi akwawo nkwendeza nka byodinze nze nendeza kubanga emikisa giva katonda niwo kotoyigira omuntu otya ambala biseera kati bahoyi bano okwida kuna muleso okwo bakwagana kuba bahoyi abo kuba twenda bwino oyenda bwino abaana abo mazima amatuufu bayidira mu mikono gyange okuva ebiyende hoyi niyazo okwida mu kibugo okunina mu kibugo kandi buti twenda businziriso okuva mu yetuvuire twena tube n'obusinziriso kwidinda bali mu mikono gyange beyinza nga bwedi nigozala akula batandika okubanga batandika okwetongola bakola bye bakola baida mwaka kyogwo wetu tubaze bazima tigwidukira bulungi ayenga akaidukira akemba twedongolere irala katonda niye tudongola mu biseera ebyo oba tikisoboka mutebereza awo oidife mpegano na mulalo 2012 aho watyo abaidi abwembo obwekisera kye bwaidiramu awo nga basinzira wange okukube dwana ne dutikabiti yabikiyeda bali uwo yes so ayeti mu bubi twabanga omumukwano mukubenda mubutaniesi bako nga zena ambakola ki obenda ngambenda kati ono mulenzi ondi tafu soja tirowoza ngera kuna mulesa yali aidieko bwaba yali ku abandoze yali mirimo jini ngoka ali mutegera nti wa mwembi we balesebo so wena uliro lutalolo na ulira muno kuboti kulwanira kyalo na mulesa ninze kabambo wako ninzo wako no le yayugere ngebindi ebizibu byo bisamukanwa nakandi butimpegano ng'omuzaireositukiramu nositukana idasebo kati wena bakutaire muntu bali kukwenda mbuwena mbwe endongo bali bakutaire ku list yesebo kati tidi obo basobola abaana mpegano nze ndi kujja kwemba ebyange byenemba bona bembe ebyaiwe ate nzikayinzi tiri kujja kubatolinga nabo oba kuba mu bato nti ndi kusingana na hoyi oba ndi kusingana na tafu soja ifwe tuida kubaawo nga abagalazi n'okukola ebyo bye tusobola tukubira abantu omuzike muwagizi wa Musobya James akati Musobya akubye owa amalagala ati malagala akubye ngebe na abaselektinze bebe nayenda mu kintu kyaibwe ayenga kyendi kwenda abawuliriza baawule empanga ku nsene baawule embulubusi kuki kumwani aye bateyo tugenda live titwenda bino byakugegenya toyenda bya acid ebye byapulo kwemba kwe bigambo bibiri noko boti sibawulira kodi DJ Kasali awo kayinti ipegano atero kwogera bigambo ebyo ni tafu ngoliko tijire yayenze ndinti omuntu ayemba live takaka bantu musanukira yawa bigambo bye asimanga naleta kyaleta oba nakwati yo omwembi nene ntoyina kukaka muwagizi kusanukira omuntu ali kusima ekintu omukakotya era omukoboti oti obatola musati aina akatambala mungalo uba era nze muna lwakubanga nti bino ebintu bya TikTok tibamalayo mbozi ya muntu ayenze newunya iwe omuntu oidio okwembera abantu kayiwa abakakoti ngati muli kunsanukira ki wana wazabagizi bangi bwenemba nti mwire mu muti iwe simbula kintu kyo ebigambo bye biri kuvamu nebinasa nuso omuntu baenda kukinamu oba akuletera kasente ayiwa akoboti uba buli aina kyagabye mungalo uba kola emikono timbone tokaka kati nzera guno mulembe okwemba kwa butinze enkwewuni ifwe tisobola nakoba muntu nti omuwagizi wa Musobya koloti oba malagalo kati
Uliagira malagala ndio bone chokolati. Tubona ako ku malagala. Ate ife tubikola. Tubona ako mumuko mu. Kabese batasolo kati. Ngowagira se batakoloti. Bana. Ayende ekintu tibakimukaka. So guno omulembeze ngwewunya oyikwidoka ka abantu mbo bakwende. Nga chichi nga muli mwepewo nga kati ngewe omulingirizi w'endongo. Yes sir. Abembi bano bona wali obeereko okunabo ku stage. Wayemba kunabo. Ino. Omwana ono asobola hoyi. Tafona asobola hoyi. Mpegano obuzibu. Oli kunsoko n'ebigambo bingi. Justin oli mulingirizi tuli oli musomesa oli OED. Mpegano kyobo ikirize. Omuntu yena ngakuba ebigambo ebisobola okufolonga nga niyayembe ebikalu nga bizira kuwaire biti eti oba bizira ku ndongo ng'omuntu mwenane niyo mutwe ati ekitufu tazanirwako. Omuntu ayembe ebigambo nga tibikola ntunusi nga niwo biwulira niye bandongo netandikire totegeera oba lwemba kyoli kwida tifuluige ayi tuli kubwino amwenda adabona tindi mutufu ayenda bine ebyononeke n'okutaawo embeera y'obuchayi adakundeta mukyamu akoba ati musobe ayogere bobi ayenga omuntu yena akuba olukoba iki nenina n'ekikolo bweba numba n'omusingi batakulimba nganti omuntu yena nga ngomusada aso kutandika katugeze ngolumba lwasebata wate grant mwezime waina wachitamu aka alikwemba iwe wenka watandika kubanga oli kwendo oyembe kati tidi bulungi buli muntu aba nikyanumirwa abanumirwa side yole badabayo n'abanumirwa side yono ayero omuntu aida kulingirira akati be Toka ntu waliyo muwagizi okubanga aije mu Kivulo yati amati yatukogolola ng'ekifo kyo kyabaire mwayi nga anumirwa ekibaire ku stage. Mpegano kyene ndo tegere ekintu ekitufu oba ekiri kuwoma tiba kikayaniramu tiba kikubira mu ndulu oli kitegera nze bwenkanti omuntu okuba omugayigo oba okuba omwavu mu dunia muno ati niwe asalawo oti nze n'endambe ekwidala liti Katonde yakutonda nakutamu nsini mwene ebyo oba oli kwendola asanukeki aba ali kwenda nga tayina namukona ku abonere era omusada noye yalwemba ebigamba ali biterezanga ebyali ayola ali kwemba ku ebigambo biri akati uba tuyimbe tibabona era omuntu aba ali n'okusituka akole ki ezira musomesa nga ali mu kibiina ali kusomesa baana kaina ayenda bali kuzaana gale bali kubendulu bali kuwaya akabuzi akamusambye bali era bwe ibaya bali bona abasiriso babona atawe embera bafweyo kyali kola kyali somesa kati omusomesa ebye kisomesa tiba bikayaniramu ifwene embeda ifede tu embeda edobuli eda akadongo kam kyovo bona nti ekipande kisobola balenga kiri kwa abembi yebeta poster nga kuli kwa abantu abembi nga 15 babiri ole akati edinga muziramu embinze mboni mwabembi bana ayenge 13 oba 16 bona baba taire ko ayenga abo ine kubale anti asoma ku yakati muzembo ine mwabembi bana beba ko bangani abembi mubuta kikweko bokola ki baba liko baifwe bale mpelekeze ole kumirwana kantera kwa onika green aye kaibadati kasinganya makuoma okitegeire ntera ko akagwini kakati kodi lero bwe basalasala kodi sukuma kodi obusukuma ntera ko kwa ni busukuma aye nga bati businga nko kukuoma businga nko nze ntyo bwenchidi akoni mpake gabwege kati omuntu buli lwasoma ku kipanda ati abona ku enkoko n'amatooke n'omutiere mpegano bwa yabonanga bire bisigaire muogo buno bayuye kuno bityo entera ku kwa nika obuyido yuwaka no kumbali mbali eriyo ni bityo ngabo idiemere ole yakati nkutele ku kunaka yuni nkutele ku kunaka libwa okitegere ayi nga main
libaitoke na mutiere n'enkoko nze ntyo bwenchidi kati nifu enkoko abembi bebyamakulu era nze newuni abakoba ati abo bakola bati abo nani akakola ki tosobola kutoolawo kyaboneraku example terina kuvaawo katugeze bwembanga nali nesente n'ebisabo bi nga buti bibayogereire kalangwa iwe omwana ojja kwega ki ofuna mu kyakwega nti bw'oba mu mbeera eti tolinaku ebisooti bw'okola oti kino n'ekivaamu tegaano ye bw'okoba oti abembi abakayire baveewo oba eza kye bakaakola ate obona ebivulu ebyo buli muntu aba nikyayenda buli muntu aba n'omuwagizi we yakale nze ndijjera kasaana embera lwemba gundi oba nze ndijja kubona gundi oli kibona eyo obona osuubira nti oyo aza gwaleese tuba nibe tuleesera abatuwagira aye lwakuba nti bye tukola tibyanduulu n'abaire nainumwa mutegesi tinibe ba promota bayalooza nti Musobi azira maani Malagala azira maani Kabugu azira maani nani azira maani be tiwe kiba tuba tulinago aye twemba bisomesa so nze ntyo bwenchidi mu kwemba aye nze bato ndi kugenda ebeewo ifa abani netaji be muluka twenda kulaga kye tulinawo muntu akati Musobi yakubye Malagala yakubye Kabugu yakubye nani yakubye wovumula yakubye ngoli wovumula emere Christopher Nabeta mzee omwidai mzee yaliyo abawaye muzibu ino omukazi omulala buulu ekyokubonera kunenka embendume namubona kweye abakalagala buna kigandaalo eyakoba nti okumana omukazi omulala buulu wegomba nenkoko eba n'omunana eyindi bwego neresigaza edindi iwe oyo mubiyeze abanatamuti amwidi oja kumpa kunamba yena amulete kuwana aja kuida yena amulete kuwana ndi muzibu ino bamweta Christopher Nabeta ngoli ovumula emere so kyendi kwikatiriza tiri kujevuna buli muntu aba nikyayenda mu kivulo ekiba kiriwo buli muntu aba nikyayenda kuuna embedisazibwa ku memory kuchi oba mu kintu music oba mu bintu byokwemba buli muntu aba nigwawagira so balekenga bandi kukitwala mboyo yawakumbwa butinze nakubyolo lwemba bwalienda amazima gene niye ndifu emyaka 10 tirusobola kuvaawo kirusobola kuvaawo lusomesa aye lwakuba diri n'ebiseera byado ate bona bekweka badiwulizanga Bobby bwe yakoba babayo school fees no wa boss events wawaye yaba muzaalo bayaba wasinzira oba waba yena wanamulesa tinamulesa yes talina sound alina botu mwegerera tasobola kutuwa sound ate gwe tubaye tusinganga n'okozesa wa buli mukivu emirundi egisinga tasobola kutuwa na teka bana bano nabamala kirungi tikuwana nakoba nti ki aye yabona ku show ya Hoye Kamuli bana ni gwozaala akula omwana yakuba Hoyi twatya Malagala yali wali mu nsonda zena naba we nali twaikiriza tomana lwakuba buli muntu aba n'ekimuwoomera aye bepime kyeniiza okusembyayo muzeeyo ejja amazima bepime oliko tewakwogera abe ejja amazima nti bali wadde ofiramizi amazima gali nti bakole ki bepime aye nze titina ate kwasala kino twete baganda batawulya bulungi lusoga twetaani nababe basale